Trânsito foi a formação oficial para Razen Hamutuk 950, com a boa ensamak bele menos engrafamento sira e a cidade Larang. Atividade de formação realiza o Centro de Formação Polícia Acadêmico Morodili. Quarta-feira, Loron Ronulores Singualo, Fulang Maio, Tinan Região Rua Ronulores em Lima. Diretor Trânsito e Segurança Rodoviário Nacional, Superintendente Assistente Luiz Costa afirma, formação oficial para Razen Sirane, o objetivo em samak oficial sira bele manda careta ho motor sira, o de para tur para Razen nebe prepara ona. Motor sira ho careta sira ba compras. Label motor se ba para na 24 jam label. O sira se cria grupo be WhatsApp ne. Quando motor o careta para lagi be, naik tujuan inform polisi bahala bersama. Masih dapat para yang mau ini sih itu kata masih akan melakukan proses labele di para tim motor kereta yang itu dilakukan demikiannya labele. Tambah ini servis ini ajuda polisi, jadi polisi trans. Tambah kestoyan jaga kursus, ambil labele kau bayar bar. Antara kita ini sama juga bisa rekruta bos sira dan kita bos sira, force service kita bos sira, ajuda polisi trans servis. Made maknanya ajuda ho ini limita sampai kompetensi. Oisa mana kereta, oisa mana motor, oisa kereta kusaikan punya tuh apa kereta semuanya sah, sih anu. Jadi ini lah ya buat sel kita beli nomor ini pak. Sila formação baik, o árbitro para careta, depois o ensaio para careta mais careta dimensões na forma massa sila, itu nih forma dosis forma ini. Tamane harus sudah letak objektif untuk orang tua nih, taman berarti ini jurnalis harus berusaha banyak realisasi dan semuanya realisasi. Hoy realiza alam mental, Awan ini kami se kontrol, kami se polisi transit hari fatin sebelum mereka ini estakabane ini hal ini bisa disubalkan. Label lolos silu ini depois berbatin juga ali pergi, depois kereta motor para yang nak pun, yang label, tamane aku kami kadang ini hal aku resolve, aku hal alinhamento careta motor se para a duração da música label para der bundia do noite ne nós falamos para rotação ne liba fofale be motor careta na tu sabe fale do deve amse apoio máximo car assuntos grupo para paragem contato da label contato da ser tambah amna formação baik, problema saya ini tinggi supaya ia WhatsApp grup nanti osil sekria, ini mau dia WhatsApp lah, awal supaya kata penanggung saya itu, iya, sudah daftar, nah osil ada problema, apa ansar, voice itu, paling modal voice itu, deh. Ini apa? Ini sama makna. Angkut tu apa? Ibarat makna. Ini apa? Aku harus tahu soal ini apa? Aku beli. Kalau aku ini menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Nanti kan? Motor berapa? Fokus lain. Ini gas ini loss analysis selona. Kan? Mas lapangan rapat mandu. Emang ini. Nih saya tahu sesuatu kuliah. Label kalau susah. Kali kita nyuruh kuarter, kemudian oleh kali. Pas lawas obrigação ini patah, força maior. Label. Entretanto, oficial para Razen Antônio Tiago Belo considera formação idane diactebes, onde ajuda o ensamak bele responde, bem engrafamento e estrada público, liu loja sirane bebê se que estrada. Ter formação de polícia ini, kami ter formação dan apre careta motor saya semai tamasa ramnya loja, kami tene beare baidane, dengan bersyukur konten agar saya baidane,
Depan markamnya presiden sebenarnya. Dia ke polisi masih bulan nami mai. Kok permasalahan ini? Depan atau dia sedang acompanha. Minha solusi dele. Nunemos executivo assunto cooperativa Companhia Heineken Timor-Leste, Maria Assunção Dehan, sira iha cooperação ho PNTL, Liu Trânsito, atu focaus no hahan sira ho de facilita formação ba pessoal para azen. Heineken Timor, muito com o PNTL, do Departamento de Segurança, Trânsito e Segurança Rodoviária, parceria muito, seja muito que não vai dar serviço suporta malu, eu hingor kami mai ini, suporta na katin ba programa do PNTL. Halo, workshop di dapur Pak colega serviço oficial de Parazem, dengan inisiativa ida do menos engravamento cidade de Larang, de que programa de que teve, sudah nih hanya karena satu suporta máximo está sistem, e rotang além disso, amigos tambah hidupnya ho dapat sosialisam di programa de hemos cidade, gitu ko boleh tele tinang halo, ho bibandane estamos tama programa de lehne, di sosialisam dapat hemos cidade, espera kata colega ser oficial para dizer ini, beleba ini embaixador hemos cidade. Ajuda a suporta, focar o serene, rodang hahang media, prepara hahang sedia colorai, treinamento himornya. O total pessoal nebe participa em formação ne, hamutuk ema nain lima nulu, enquanto basira nebe se deu ketang oportunidade, beletui di etapa segundo. Reportagem Melania Conceição, Televisão Timor-Post. Janela informação ba ema hoto, atua tem informação atual dia kliu, kita haluha, haneham botão subscribe, like. Halo comentário no Fahe Tutang ba media sosial hotu.